الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mahuli mga panangkungan namo ha agama Islam, yari na isab kita niyo nagbak ha tempat iban masa amuin atawa waktu amuin pagpangangajian na to. Ri pa na mo ikatukbal inamuin pangajian na adlaw ini muna na itukbal na muna ain salam amuin lafal kabiyaksahan pagbabakan iban pagbubutasan sin kita niyo halapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biya na sinaki na amuin pagpangaji na to amuin ngiyanan na to pangajian ng halom sin Quran bukon sadya siya abat at ngiyanan sumukawa pangajian tuod ng halom sin Quran bukon kiawa ng gua hauno-uno na tempat karukurukuan na tawa kuan sa daing tuod halom sin Quran na masin-masin kita niyo amuin yari wala nakaiig halom sin amuin suratul Baqarah sabab na sinaki amuin kaya baita namo kaniyo na in amun saba-aba surah halom sin amun Quran amuna in suratul Baqarah na yari in amuin magulang na to tay manghud na to magulang siya ilmu iban ha umul daing kato niyo na dumungog kita niyo kaniya sin amuin unuin amuin ini sugpat sin amuin pangajian amu diungog na to sin amuin mga waktu 5 bayaon murah-murahan papag barakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo dunya akhirat iban murah-murahan amuin magkapaidaan kato niyo dunya iban akhirat yari ina taymahud na to Sheikh Yahya Muhammad falyatafaddal syahadatuhu mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Subat sin pangajian tanyo 5 bayaon masi kita niyo yari wala nakaiig pa suratul Baqarah bat amunay niin pangajian mahaba-haba bihan iban mataud in kaginisan sin pangajian halom niya halom sin suratul Baqarah bukan pangajian laung ta kiawa deng kansiu manusia sumukawa kiawa deng ha parmansin Tuhan Rabbul Alamin iban amuin ini pardaakan sin Nabi ta Muhammad hajunjungan ta Rasulullah ipapasampay kato umat niya supaya kita ri malaung iban di masa di maliidas deng ha kabayaan sin Tuhan iban kabayaan sin Nabi. Biya na sinasabot ko kanyo ha pangajian taliabayan long ko in Quran mahamulya sambatan ko impakaradyaan halom katanyaon makajari 2 parakala sa diyang pahmunta in muna in luon niya dia akan sintuhan iban sin liangan luon sin Quran mahamulya iban sin hadis sin junjungan ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahimpun harwa pakaradyaan da muna amuin dia akan sintuhan iban liangan sintuhan dia akan supaya tamahinang supaya maagadain kabayaan sintuhan ipainang kato ini karua liangan supaya katinggalan ta bang uno hindi kabayaan sintuhan kato supaya kita ri mabinsana tawa di makabaaksin amuin kasaan iban kalaungan bihatrilun sin Quran hatihan niya bang siya bukon dia akan inyan liangan bang bukon sah inyan batal bang bukon makajari inyan di makajari luon sin Quran deng hapanagnaan pakahinapusan bihatin luon niya sampay sambatan ko in salasila
si story halom sing Quran mahamulya kabaakan mo in maksud niya doon daharwa parkala yaun mangbakan nariakan sintuhan liangan na in history sintuhan tarabbul alamin history sintuhan tarabbul alamin hanabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipa-history kato atawa hipasala sila kato umat niya supaya takaingatan bang unuin kabayaan sintuhan iban di kabayaan sintuhan bang unuin makajari ta hinangon iban di ta makajari hinangon unuin halal iban unuin haram unuin sah iban unuin batal in katanyan kabaakan ta yan halom sing Quran mahamulya iban hadis sin junjungan ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabiyat tu bang tapahamun marayaw hatihon marayaw kita umuin salasaya si manusia dengkan apu ta Adam pa sampaikan apu ta Nuh sampaikan apu tahud kan Saleh kan katantan kanabihan amin kauhaan taglima intaud niya sing kanabihan iwan karasulan siabut sintuhan ta dihilan in junjungan ta Rasulullah sintuhan ta Rabbul Alamin salasila history bang unin naghapin hamang ummat nila amin nakauna ring ha ummat sin junjungan ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atawa nakauna ring kato ini umat sinjunjungan ta Rasulullah asabiyat tu in katan unu-unu salasila halawm sing Quran kawaakan mo wayroon dua ingdeng sin dua maksud da amin makajari iban di halal iban haram sahi iban batal inyan katantan bihado inluon sampay na amin history salasila sa bang takahatihan biya sin salasila sin Nabi Allah Nuh alaihi salam panagnaan Rasul sintuhan pamano siya magpatulid ibang magpabuntol ibang magpatumtum bang uning kabayaan sintuhan iban di kabayaan sintuhan kahatihan sing kita in nabita Nabi Nuh alaihi salam dia aksin Allah Ta'ala sampai in lugay niya nagpasampay sindia akan sintuhan sin Islam hang siyam nga katos tagkay man taon wayroon niya to hugna in pagpasampay niya in panawag-tawag niya piya tanog iban piya agak-agak idiorom iban iya adlaw in katantan kabayaan sintuhan biyayta hindi kabayaan sintuhan damikyang biyayta sumugawa halawm sin ini siyam nga katos tagkay man katahon mataod din manusia di magkahagad sing kasabunalan so in kato panduk kato sin Nabita Muhammad panduk kato sin Tuhan Rabbul Alamin dia hipaparatom kato dengan Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam long niya na bang kamuri mabaya magad paintawallaw pamasaaltukum min ajrin mangkamuri magkahagad sindia akan sintuhan tumangkis sinliangan niya di kamu magkahagad sin halal amin hinangon niyo in haram suway niyo tinggalan in makajari iwan sindi makajari suwetaan kita sintuhan di ayat ini laung niya paintawallaw pamasaaltukum min ajrin wala da ako na ngayo kanyo bayad wama in ajriya illa alallah sukup na in magbayad kako Tuhan da kumanin dimihil kako sin pahala iwan tungbas bihadto in kuan in amu indakan kato wama saaltukum alayhi min ajrin in ajriya illa alallah pag-ubos yung patansin Nabi Allah no parman sintuhan niya on siyabot sintuhan kato atau Nabita Muhammad supaya pasampayon kato laong niya wama ini bang kamuri magkahagad at niya maling kamo humarap kamo para kaing masaaltukum min ajrin wala ako na ngayo kanyo bayad atawa tumbas sumuha in tumbas ko atawa in bayad ka ako natuhanda ko man indimihil bat ka na umirtu an ako na minal muslimin hindi akan kako suway tuod ako deng mga muslim at niya in parda akan
in message dia sin Nabiullah Nuh halom sin siyam nga katos tagkay man tahon wayroon tuod dugaing wayroon nakawa deng ha hukuman sara sin Islam amuyad to sampayin hadis beta sin junjungan ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inhaot niya iban sin Nabiullah Adam hangpo sin syuri katan sin pakaradyaan transaksyon sin manusia parsug patan katan inyan katan haatulan hahukuman hasara sin Islam inhatihan niya biya tuod sin amuin doon hay ni kapahaman tatuod marayaw bang bihag to wayroon panagnaan agama wayroon timagnain agama hauno-uno agama malingkan haagama Islam amin pagyanon sin Tuhan Rabbul Alamin kato lang niya inna dina indallahil Islam in agama rah deng hadarat sin Tuhan amurain agama Islam in makna sin Islam sambatan ko na kiyabeta tanyo na nakaunayad tumalikan way sala niya in kapalikan in makna sin Islam haatulan iban hasara sin Tuhan Rabbul Alamin in Islam pagyanon laong niya huwa al-Islam laong niya huwa al-inqiyad wal khudu' li awamirillah wajtinabi nawahi in Islam subay kaw tuod amuin magad bang unuin kabayaan sin Tuhan iban tangkisan mo bang unuin kabayaan sin Tuhan bihad tura in Islam hati niya subay mo agaron iluon sin Quran mahamulya iban subay mo agaron inliangan niya iban subay mo tuod tangkisan inliangan sin junjungan ta Rasulullah agaron in diakan niya amo yan in Islam bihat yung Islam pagyanon subay magkakad bukan yung Islam but biya sin aming kamatauran sin bihaon nini ginisan na in pagnanan sin tao Islamic sumugawa in katan sin activities halawm niya against sin Islam atawa liangan sin Islam di makajari ha Islam sakali amuin hinangon kana sinyanan na in organization atawa in pag-usaha-usaha atawa in pag-ununo yaon nganon Islamic bihadto in kataan na bukon bihadto in pagyanon Islamic suway amuin niya magad hasara sintuhan iwan timatangkis deng haliangan sintuhan bihadto ra damikyan yadto amuin kauhaan taglima nabiban rasul dia aksentuhan umat nilaon story na yan halom sin Quran katan sabab story sin Tuhan Rabbul Alamin kajunjungan ta Rasulullah hasupaya makasampay kato katantan in parkala amuin message ataw risala amo indiara si mga kanabihan iban mga karasulan inyaon katanta niyaon biya da sindiara sin junjungan ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mataod story amuin bukon amo sambatan ko biya na si mga kaptangan si mga historian laong niya ayyamul jahiliya kablal Islam ini nirong ini kaptangan si mga historian wala nakaamo hangkan wala nakaamo sabab sulang iwan parman sintuhan amin siyabot tanabihaon deng panagnaan tuy Islam tuy indiara sin Nabi Adam sin Nabi Allah Nuh insumunod sampay pa Nabi Allah amuin no sampay parman sintuhan wayroon do kaindeng ha Islam mangbiat bang aun imian laong niya aun nakauna biya sin kabtangan sin mga tao nagkakaharad sin panghindo sin Yahudi sin Nasrani bat laong niya nakauna laong niya in Yahudi deng ha Islam nakauna in Nasrani reng ha Islam inyan bukon bunal mga anak sa yan hapagpaham in nagbisarahayan mga historian aging sin baita kato sin Tuhan Rabbul Alamin iban sin junjungan ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biya da sin damikyan amin piangadjian ta liawayan na yaon laong niya amin pasal mga Bani Israel in
panubo sin Israel. In Israel makna niya Abdullah, amuna in Yaqub alayhi salam. In Bani Israel panubo sin Nabi Allah Yaqub alayhi salam. Amuyad to in kuan niya ben. Ang panadihil kato sintuhan in history atawa salasila sin mga amuin ummat ini katantan beta kato batlaw niya in diara nila in pangadjian katantan hukuman sara sin Islam bukan bunal in nakaunay ni Yahudi wan Nasrani na sampay beta ini katan sin Tuhan kato ha sibo da in sabbuton Bani Israel atau ahlul kitab in ini mga ummat amuin panubo sin ini Bani Israel atau panubo sin Yaqub Nabi Allah Yaqub alayhi salam. Inyan katantan bang takitaun wayroon dugaing diaraniya atau sing kanabihan niyaun diaranila wayroon dugaing deng sin agama Islam sara sin Tuhan pia sampai amuin hipapahinangkat kanila ipapaurol kanila to hipapahinang na sampay amuin piyang adjian takahinapusan niyaon amin niya tawag sin Tuhan Rabbul Alamin ya Bani Israel udkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi upi bi ahdikum wa iyaya parhabun. Long sin Tuhan Rabbul Alamin o mga Bani Israel o mga panubo kamuhi Nabi Allah Yaqub amuin ini Nabi Allah Yaqub yun apo saw sin Nabi Allah Ibrahim anak sin Nabi Allah Ishaq in sila yaun katantan amuin panubo sin Nabi Allah Yaqub yaun na panubo yaun sin Nabi Allah Ibrahim iban indiara nila ka Islam wayroon duga ingdeng sin agama Islam in panghindo amuin sara kabayaan sin Tuhan na tiyawag sila sin Tuhan piatumtum sila sin Tuhan haparman ini ya Bani Israel o mga panubo hinabi Allah Yaqub alayhi salam udkuru ni'mati allati an'amtu alaykum tumtuman yulong niya in ni'mat amu indihil ko atawa pia dihil ko kaniyo katan lang niya ni'mati allati an'amtu alaykum ni'mat pagdihil ko kanyo ni'mat kanyo yan kataan sumtuwen nyo tumtumun wa awpu bi ahdi iban tunayan nyo imparjanjian nyo kako upi bi ahdikum asupaya sabi tunay ko imparjanjian ko kanyo uno naman yung mga parjanjian ini pangadjian sa to dini sa hawa-hawa pangadji iban na itungan mataud to halom sin parman sin Tuhan beta niya in pangadji ini in parkala sin pag ni'mat dihil sin Tuhan uno naman in ni'mat dihil sin Tuhan na Bani Israel in denga mga siyabot sin Tuhan Rabbul Alamin amuna in dihilan sila sin Tuhan pagkaun luto asa denga taas sin langit yadto pianaog amuin lang niya manna wassalwa amo hindi hilan sila sin Allah Ta'ala pagkaon amin sa sarap-sarap pagkaon di hilal pianaog deng taas sin langit yadto pianaog sin waktu sin sambahayang pajar sampai maabot in kahinapusan sin sambahayang subuh den doon haon in time in katantan sin Bani Israel kumawa atawa mag-prepare sila magmumus kumawa sin pagkaunyaon halawm sin adlaw nila dahil pag breakfastan nila pag dinner pag lunch nila pag dinner nila ingkatan pag snack nila yaon dihil sin Tuhan amon pagnganan manna in manna yaon nag-ikhtilaf bang amin urulunta sa sugay kitari sumud sin ikhtilaf sin mga ulama magdihil sin makna sin manna in manna pag ianon basta pagkaon masarap pianaog sin Tuhan dahil taas sin langit maripa baba amuin maripam ummat sin Nabi Allah ini Yaqub amuin piara mga kanabihan nagsunod-sunod sila yaon katan sa sila magkaunsing katan yaon luto na asal inyaon pagkaon ginisan lang sing kaibanan in pagkaon man na
bangyaon butangan tubig ginisan mahinang drink, mahinang pag-inom, bang butangan sindukaing parakala mahinang pagkaon isab, amuyad to inbiya mga ating na prepare mahinang pagkaon iwan mahinang pag-inom na pag-ubos insalwa yaon na amulong niya manok-manok aming katatagihan si mga Arab batin sila na masubha mga manok-manok sampay pamasatabihaon ini mangkaumakad to mga Syria pa mga Egypt kabakan mo in mga aun restaurant wayroon do kaing lamay ring sindiang dang manok-manok amuyad to biya mga ini uno-uno na hadya manok-manok aming katagihan nila pagkaon biya si mga uno tayo ni mga asang mga dekato mga baud mga mapati amuyad in dagangan atawa lamay sim pagkaon nila kasuwan yadto sin kuan amuyad din pag-anon salwa amuyad to kasusuwan nila na bukan na sila mahusa sa malengkan amuin ini kahalipuluhan sim mga sinusulang mataw day sab simbani Israel mataw din para iman mataw din niya makadday sab mga kanabihan iban karasulan den kanila sumukawa illariin taod amuin sumusulang amuin di mabaya magad hatinya opposition sila sim mga Bani Israel opposition sila sim mga kanabihan diaak pa mga Banu Israel bihayad to di matimba in amuin ni'mat dihil sintuhan ipatumtum kanila way sabab do kaing dengsin supaya in sila magsarang sukul sin ni'mat dihil sintuhan ang mga kaibanan amin nangayo man sin pag-inom piya ngayuan sintuhan iinuman sampay diaak sadyasin Tuhan Rabbul Alamin in Nabi Allah Musa alayhi salam long niya amin wa distasqa Musa liqaumihi pakuna drib bi asakal hajar amo aginamo long sintuhan parman namo kan Nabi Allah Musa luwa ka sadya sintungkod mo in pilaras yaon rak ipaluwak sadya pampajarat minhut nata asyara aynan hati niya gimuain simumpit deng halawman sinrak sinamuin pilaras yaon hangpu tagdua amuin tuburan sin tuwig gimua amuin inumun sin tiap-tiap amuin grupo sin mga Bani Israel ni'mat bat sira magsarang sukul patuhan sumukawa pagkandihad tuin alam sin utok nila kaman simulang sila sin kabayaan sin tuan amuyad tuin biya mga pakaradyaan hinang diaak sila sintuhan hipapahinang kanila mataod kaginisan mataod sampay wala sila natumpat sin amuin manna iban salwa wala sila natumpat sin sa nasadya sila minum sin pag-inom sa sarap-sarap sa rayaw-rayaw pag-inom sumukawa simukat pa sila sindukaing amuin haayat susungon insyaallah kapangadjian sing kita am hadjabihaon kiwan ko kabayaan ko higpapaham harita pamadtuk pa po amuin kamatauran sin amuin dia akan sintuhan ha mga Banu Israel iban dia akan sintuhan ha mga ahlul kitab amuin siyulang nila wala nila hinang kabaakan taniura ha mga ayat pangadjian ta hasusungon bang hirusin Allah Ta'ala in sila amuin pag-ianon wayroon sa mata si magpamumbya way tinai di may ngat magsarang sukul di may ngat tumukbal sin amuin karayawan hamuin tao nagdihil kanila atawasin ini Tuhan niya nila amuin nagdihil kanila singkatan ni'mat rahmat piya panjari dihil kanila ikatan di halom sin lupa ini biya simparman sin Tuhan amin laong niya piya panjari halakakum mapil ardi jami'an amin piya panjarian kanyo manusia katan siwuda in kafir in musyrik in munafik in pasik in mu'min in kafir in katantang way pagbiddaan dihilan sin Tuhan singkatan ni'mat asupaya sila magsarang sukul patukan sumuha in kafir in musyrik in munafik in pasik
di maingat magsarang sukul patuhan. Asabid to, kabaakan ta mga ayat, katantan insyaallah, hi bangta amu pangadjiun na tiap-tiap hambuok insala sila sin mga umat amuin piaratungan sin Tuhan siksa biya na sin panubo atawa umat sin Nabi Allah ini Nuh biya sin panubo atawa umat sin Nabi Allah Hud biya sin umat sin Nabi Allah Saleh ingkatantan sila kahatihan tawang maabot ing kisah bang mayta sila atinia piaratungan sin Tuhan siksa may takbukan rahmat iwan ni'mat pasal in sila di maingat magsarang sukul dia sin umat sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam malingkan na mataud day sab umat sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di day sab maingat magsarang sukul di day sab maingat tumukbal sin pagsarang sukul patuhan magsarang sukul pa Nabi ta Muhammad sin dihilan na sila sin ni'mat iwan rahmat sin katanyan. So in mga katanyan mga anak nahimpun in katantan na amuin nasabot tayo ni in katan sin amuin dia akan sin Tuhan in katan sin liangan sin Tuhan in katan sin pagyanon sin Tuhan halal iban sin haram iban sin makajari iban sin di makajari in katantan yan duara aun punishment niya iban aun reward niya in magkahagad makawaak siya reward dilan siya sin Tuhan ni'mat iban rahmat iban pasuron siya palom sin surga aming kasanyangan kakal atawakan bang amin opposite amin lawan niya in makawa dilan isab siya sin Allah sin siksa iban dihilan siya sin amuin kabinsanaan dihil kanya iban pasuron sab siya palomsin apinarka jannam inyad tukatan inta utara akal inta utara pikilan amuin di tumubo inagama Islam hataway akal niya hatao kahus-kahus atau hatao amuin ini wayroon akal niya intubuan da sin agama in makahatira sin agama in makapahamda sin agama suway tuod amin tao dihilan sin Allahu Ta'ala akal iban pikilan hipagpi niya sin kurik deng harung hipagpi niya sin sareng hawapal iban hipagpi niya sin halal deng haram ini katantan bihad tura insala sila singkatan kanabihan sampai amin siksa diatungan sila unuin sabab manabab kahatian sing kita bukon panganyayasin Tuhan wala sila iyan nyayasin Tuhan wala sila liaugan sin Tuhan sa sila liaugan nilembaran nila iban binsana nilembaran nila karena sinwala sila naggagad wala sila miyagad simpandu sin Tuhan nila bihayan indag bus niya amuyan iluun sin Quran mahamul niya sampai amin pianawag-tawag kato sibo da sambatan ko intawag sin Tuhan hapangadjian ta susungon amin lang niya Bani Israel amin panubo sin Nabi Allah Yaqub iban sin ini amuin simulang kanila wala miyagad atawakan amuin nagkakapot nagdaraawa lang niya ahlul kitab amin kimakapot sing kitab impagbahasahon kitab amunayin Taurat amunayin Injil amunayin Jabur amunayin mga suhop sing kanabihan iban karasulan inyatulong nila kanila suko nila in kuan niya malaingkan bukon opposition sila sin katantan kitab na sabot yaon kabakan tanyo insyaallah pangadji unta susungun ta bang unutuod bang mayta tuod in mga tao dihilan sin Tuhan siksa iban dihilan sin Tuhan panismin kabinsanaan kalna sin wala sila miyagad sin pando wala sila miyagad sin dia akan siulang nila india akan amuin iagad nila in kasaan iban kalaungan dihayad to in kamatauran sin naghapin
ha mga kaummat-ummatan na kauna sibo da inhikis sa sintuhan sabuton hanabita Muhammad hipawayta kato niyo sibo da in Bani Israel iran sin ahlul kitab aun day sab nagkakahagad biya da sinhal sing kita bihaon ini mataod day sabin ummat Islam niya magad sing kabayaan sintuhan timatangkis deng ha hiaram himihinang sin hialal tiatangkisan nila hindi makajari in batal in amuhihinang nila in amuin halal amin makajari mataod bihadtura in Banu Israel bihadtura in ahlul kitab mataod din kanila nagpaparasay sab nagkakahagad day sab sumuwa lari in taod sin amuin simusulang asabit to na makajarisan kita mamassa deng ha mga parman sintuhan amuin siyabot pag-ubos sin amin long tahayin doon Bani Israel siyabot sintuhan hambok sumunod ayat iyan sintuhan ya Bani Israel kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi wa inni faddaltukum alal alamin pialawi ta kamu reng ha katan manusia alam sin alam ini pialiuku in kasiku iban lasaku iban ni'mat ko piataud kurihil kanyo sawab mayta in Banu Israel amunayan in ummat sa taud-taud piapanjarisin Allah Ta'ala nabi iban rasul piara kanila sumukuha di sila buta-buta tahamo hindi na sadya magkahagad sampay aun pa mga kanabihan iwan mga karasulan binuno nila sampay amuyad tuin biya mga kiyarihilan sila sin Allah Ta'ala sin siksa iwan sin amuin punishment dihi kanila sin Tuhan kana sin nakalando in ka amuin daruhaka nila bakin na sadyari na magkahagad tumangkis na sumugawa sampay naruno pa nila in mga kanabihan kaiwanan hasarabyad to diatungan sila sin mulka sintuhan iban siksa sintuhan hal hinangan nila malingkan in sila siyabutan sila sintuhan wa inni faddaltukum alal alamin pialabi ko kamu dengan mga kaibanan mano siya haalam ini tingga dawasa impanaugan sin pagkaun luto na asaling hataas sin langit saan hadya kaw sumngit kumaun pag inom deng hataas sin langit saan hadya kaw iminum in katantan sa rayaw-rayaw sa wala sila natumpat ilan wala sila nasatisfied sin mga yaon katan sige atawa masi-masi impanulang nila sing kanabihan dia akan sintuhan mong kanila hasupaya sila muntul hasupaya sila dumayaw hasupaya sila karilan sin ni'mat iwan rahmat sintuhan siyabot yan sintuhan halom sing Quran iman na in salwa in mga pagtawa sin tubig deng ha batu deng ha pilaras ipalubak sa jakan Nabi Allah Musa in katanyan dihil sintuhan in Nabi Allah Isa makaubat sin mga sakit pamipo sakit ipol iran pamuti in katantan yaon hipagpubtod sadya kanila sindihilan sila sintuhan ni'mat iwan rahmat iwan sugay sadya sila makad haamuin nabi rasul diak sintuhan mon kanila suwa di da matumpat in nahinang nila gaman siulang nila sampai naubos maramin sambatan nila nabuno nila in Nabi Allah Isa alaihissalam diawahan nila ra iyan nila na nabuno nila na kuno bihan nabuno nila man ang panaysab nila siyumba ang panaysab biyan na singkita katan sampay hinangan nalimbagan sampay gantong naroon amin hinang nila yun ang paron sila mga yo na yadto manunjo ko sa to yadto hamin taubal akal sin bunal tuod kasaan dakula iban bunal tuod nalalawm iyan wayroon akal bat bang aon ikaw yung taginangan pagwas mangayo ko hamin ini doon hamin hinang mo isarang-sarang mangayo ko min naghinan kay min pangayuan mo
amin nagkaon kay mo, amin nagipat kay mo, amin nagdil kay mo si ni'mat katan, yan na ginhawabaran mo, amin yun din pagtaatan mo, ampay na amuin, ubusin mo na saggaon, kaluhon, sampay bunoon mo na ha, pag-uwas mga patay, ang pakalong mo, inigman sintuhan din kanila, iangkat, wala nila nabuno, sa iangkat sin Allah Ta'ala patas silangit. Nalawa, mandi nila nakakitaan, ang pa na sila naghinang limbakan, ang panahinang nila kuan, ang panilagyan-tong, ang panilapyanayuan, na isintag hinangan sila, bang sadya mga tao taakal, tagapikilan, tantutuod di sad tumahinang, na yan dakikita sing kita katan, sa mga anak, mga manghud, iniyan parakala sin Allah, parakala iyan sin Tuhan, in Allah, piaratungan sadya kita, piarahan kita Nabi, sambat sin Tuhan Rabbul Alamin, wa ma'ala rasulina, illal balagul mubin, waroon kawajiban hinangun sin mga karasulan namo, iban sin amin nagdaraawa, hati niya mangikot ha mga kanabihan ibang karasulan, mayroon kawajiban nila ruwaing gengsin, balag, magpasampay sadya, iwan mo din, magpanyata sadya. Kuha na, explainon mo sadya tao, inindiakan sintuhan, bihay ni, probon mo kanila, iwan akal pikilan marayaw, pag-uwas bandi magkarad, na pasari na madto. Mayroon na parakala dukaing dengsin pasampayon sadya, iwan pakliron kanila, bang magkagad alhamdulillah, bang di magkagad inyad to parakala nila na iwan sintuhan Rabbul Alamin, way nalamod ing kita, inimportan na pasampay ta, iwan napalano tatuod, napasawa tatuod kanila bihan, bihat to rin di akan kato sintuhan Rabbul Alamin, subay kita tuod amuin hapangadyan ta susungon yan insyaallah ta'ala dahil ha mga sabuton ta in mga ni'mat iban pialabi in mga kanabihan iban pialabi inamin ummat nakauna dahil ha ummat si Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihilan sila sing katantan amuin kalalagihan nila haway roon ini paghusa kanila bihan in katantan available dihil kanila bihan uno katantan aun sadya yaon mga masakit di sin Nabiullah sambatan ko Nabiullah Isa alayhisalam ando mga masakit ipulon pamution ginisan dahil matukan Isa alayhisalam tawatan sa dihilan siya sin Allah Ta'ala mu'jizat makauli sin ini sakit yaon sampay makabuhi simpatay bukod na Nabiullah Isa ay makabuhi simpatay nasa pagpaham sampay hinang nila Tuhan in Nabiullah Isa inyad to nasa natuod dakula inyad to parkala dihil sintuhan kan Nabiullah Isa inyad to mu'jizat dihil sintuhan tawang bang mayan sila magad simpamandu sinda akan sin Nabiullah Isa wat kana inyaon di akan sintuhan ibang pamando deng hatuhan sumuko nabaliskat impamaham nila binsa na nila Nabiullah Isa sampay amin lang ta biuno na nila riya sin history nila yan da history sin Quran wa ma kataluhu wa ma salabu walakin subbiha lahum wala nila nabunuin Nabiullah Isa iwan wala nila nasagaw amin bitaran yaon bago yaon Nabiullah Isa walakin subbiha lahum inyaon piaragbus sadyakan Nabiullah Isa amo yaon amuin uno niya amuin nagmalim amin na may tabang hari ni Nabiullah Isa iningap nila na pagsudso dilibad to palom in Nabiullah mo Isa alayhisalam kiyawa sintuhan inigden doon yang kat pataas na nakatinda kuman amuin yaon malim yaon atawa amin nagsumbong yaon na pagkita-kita na nagbus niya Isa yung pangatod nila bihan siyagaw nila na ang panila bitaran nang kiyabitaran nila yan nabugansan Nabiullah Isa inyan siyo tayo ni Pat pag ano si mga tao lang na hihudas amin mga tao nagmalim magpasagaw magpabinsana kan Nabiullah Isa
wala nila kiingatan, inhaulihan si Nabiullah Isa, nagdara ka Nabiullah Isa, uno piya sampay si Nabiullah Isa, dahil hahadarat sintuhan. Bukan yadto, bat ka na, dahil kan Isa baran-baran niya, hinduan niya, ataw, piya sampay niya, hadjewang unimpikilan niya, bukan, dahil hahadarat sintuhan, parman sintuhan, iwan panduk sintuhan, ipapa sampay kanila, sumuwawa opposite. Maksud gaman sila magsarang sukul pa ini Tuhan, hinang nila gaman sila nagkupor pa Tuhan. Asabet to, hindi matong kanila, atau natayma nila, siksa, iwan, amuin, kabinsanaan, piaratong sintuhan kanila. Mahunit na, mga umat na kauna, biada sin umat sin Nabita Muhammad sibu aun miyamagad sindia akan sintuhan, iwan di sa matimba amin sinusulang, di mawaya simpamando sintuhan, di magkahagad, iwan di mawaya magsarang sukul sa mataod day sa kita. Alhamdulillah, umat sinjunjungan ta Rasulullah, amin miyamagad, unuin parman sintuhan, unuin kabayaan sintuhan, unuin guidance diara sinjunjungan ta Rasulullah, amuray sabihin iaagad na insyaallah ta'ala maksud nila yan na mabaya sumud palawang sinsura na insurun nila insyaallah sura sintuhan. Ang pain opposition yan, amin simusulang yan, amin di mabaya magad sing kabayaan sintuhan, hulat-hulat sila lang na mabaya sila sinsura, way namanus nagdaraawa mabaya sinsura, himinang sing kabayaan sintuhan, sumuha inahihinang nila na bukon amo, inahinang nila amuin sulang hari akan sintuhan. Huat-huat nila masud nila surga, pagkuhan ini karatungan nila apinarka jahannam. Naridto na sadto imbigla karukaan ibang kasusahan, huat-huat mo ikaw naghinang ka na si mawaya ko sumud pasuga, sakali karatungan mo apinarka jahannam. Na suway tuod mga anak, mga manghud, umat Islam, kataan kita mangannal marayaw, mamikil marayaw, hinangunta imbisis kabayaan sin Tuhan, iban kabayaan sin Nabi, inliangan tinggalan sin kita, hasupayain kita mawaya pasuga insyaallah ta'ala kasuran tasulga. Ayaw sadyain mawaya kita sumud sin surga, sakaliin karatungan ta pinarka jahannam. Ayaw na suway yadto ang paliin Tuhan ta magpangakal, diin Tuhan ta magpanipo, tungtungan nyo Tuhan ta Rabbul Alamin, mga anak, mga manghud, na piaratungan kita sin Allah Ta'ala simpando, sin katantan, suway amin agarunta, bat Tuhan ta adil, iban justice to siya, di mabaya mag-anyaya, di mabaya mangakal, di mabaya manipo, Tuhan ta Rabbul Alamin. Besin siya but ni hadis kudsi, laum niya, inni haramtu dhulma ala nafsi, hiyaram ko pag-anyayahin hawawaran ko. Tuhan sampay waran niya, hiyaram niya pag-anyaya, hati niya Tuhan ta Rabbul Alamin. Di tod mawaya manganyaya, di mawaya mangakal, di mawaya manipo, di mawaya imano siya akalan niya kapag hinangon niya pag-ubusan pa niya binsanaon. Biasin pa man si mga kaibanan tabiya gatos tabiya amuin nasa impanghati nila sin kada wal qadar. Aun kada wal qadar lang na kung kita riyanta miskin na sadya kita. Mang kita riyanta makasulsul ka, makasuldasan sul ka. Sampay on na yung kaibanan, di na mabaya mag-ibadat, mabaya na magmasyat. Pasalan naman kita pasurun sintuan palawang sinsul ka, na makasulda kita sul ka. Bang kita makasud na mabaya pasurong sintuan palom sin ini narka, misan kita nagtutuyo ng ibadat, dito kita halom sin narka, bukan yan bunal, batin Tuhan di magpanipuri, magpanakal, iban di na Allah Ta'ala mangdihil kabinsanaan hatao niya magad simpando niya, kimakahagad sin kabayaan niya, di tuod wayroon ini kawaakan tahalom sing Quran in Allah Ta'ala usne paghinangon sindiakan niya pag-uusam pa niya pasurun pa pinalka jannam sampay biyata sintuhan long niya udhulul jannata bima kuntum ta'malun. Sud kamu palawang sinsura
dakal na sin amuin hinang niyo. Inhinang niyo nagtaat patuhan, hininang sindiya akan limayo silyangan, nakanto nakamusog palang sinsurga. Amuin kasanyangan kakal, amuin wayroon tuod, ini amuin daawa harinisbihan katan. So mga tuan, mga anak, mga manghud, in kita katantan, subay tuod kita mamugbog sin amuin kabayaan sin Tuhan. In nasabot, biya na sin dihil kato sin Tuhan amuin laong niya kada iwan sin kadar, matawad doon hay ni in nagkasa iwan nagkalong, doon hay ni sampay panghati nila in Tuhan ta bukon adil, may tain hambuk yaon hinang miskin, may tain Yahudi van Nasrani in kafir, may ta silen dihilan alta, kaya tao din ako inimeta ako miskin, bisan di ipamong matawad din tao makatali simbihat to injustice, bagan sa ini adil in pagdihil yan, wala nila kiingatan pasal wala nila biyasin hadis sin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, riwayat hi Abdullah ibn Mas'ud nagbayta in hadis sin Nabi Muhammad kanila long niya ini sampai siapahan sin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam in katansing kita hina kiwan sin Allah Ta'ala pia panjari kita sin Tuhan amuin halom sin tiyan sin inata kapatan adlaw deng hapanagnaan niyaon sampay matransfer ka mahinang amu alaka pag-uwas kapatan adlaw ruwaing mahinang nakaw mudra pag-uwas kapatan adlaw ruwaing ang pakaparahan sin Allah Ta'ala malaikat ang paorderan ng mga malaikat sulatan long nein 5 kaptangan ini amo yan 5 kaptangan siyabot unin nakisintuhan ta palyakul palyaktub sulatan lang niya uktub amalahu sulatan lang niya hinangon niya amin hinangon siya unharong patian wala patiaga anak sulatan lang niya unin hinangon niya sulatan bang biya dinin kada ni ajal niya bang pilain umur niya sulatan bang biya dinin taud sin riziki niya sulatan bang siya mabinsana ataw makapaparantungan bisis hamuin hinang niya bukan bisis sa kabayaan sin Tuhan hipahinang kaniya bukon in Tuhan di mabaya himinang siya sinamin mangiyaon ataw sin langa sara yaon di sumuwa sin naghinang uling baita sugpat sin hadis amin baita sin nabita Muhammad sampay siyapahan niya inna ahadakum law ya'malu amala ahli nar ahli jannah thumma ma yakunu bainahu wa bainal jannah illa dira mahuli lang niya wayroon man nakapinda kuman amura kuman in hangkasta da kuman in hababa da kuman sin umol na pagubos na payasbiku alayhil kitab nakauna na sad to hindi akan ito pakitalom sintian kaya sulat na bangunin hinangunta pagabot doon hangasta dakuman na inhinang niya payamalu bi amali ahlin nar inhinang niya himinang siya sinhinangan sin tao makasud pa pinarka jahannam payadkhuluha amuyating kasuran niya sabab hangkasta dakuman mangituk yung tinyus niya na inhangasta yon direct na ahlul jannain hinang niya katan ito siya mamutawan halap palom sinsurha sa pindahan niya hangkasta man pindahan niya hinang niya hinang siya hinang sin tao amuin makasud pa pinarka jahannam asabit na nakasud siya pa pinarka jahannam na in sugpat sin hadis wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiq alayhi alkitab fayamal bi amali ahli jannah payadkhuluha ibabun na ito long sin nabita Muhammad iawn deng hambok deng kaniw maghinang sinhinang sin tao magmamasyat amin tao makasusud pa pinarka jannam deng kasibi-sibi deng kabata-bata amuratin hinang niya manakaw manglangpas mag inom alak magbabae mamuno tao manakaw manglangpas kata naman ang hihinang niya sampay lang niya maya kuno bainahu wa bainaha illa dira
sampay wero na makapinda kumansin ajayan niya aming kaya susulat yadto sinito palom sintian malengkar hangasta dakuman amura kuman dito hangasta na pag-uos nakauna na rito kaya susulat amin dia akan sintuan dia sinadis biasa takain kaya sulat na rito kaya sulat ang mga malaikat sin yadto hinangon niya payamal bi amali ahlil jannah pindahan niya lian man siya puti na yun yan nakadaw stadya hiyati ko puti na yun misanin makita di na makita ibandi na makarungog ito man na pindahan na yun hinang ando instead magmaksiyat manglangpas manakaw maghinang sindi mapatot katandya liangan sintuhan na dimuhong nalong nalian na kita marupay magtawat pakuan sa hangasta dakuman tumtuma hangasta dakuman hininang na siya hinangan sintaw sulka sampay nakasud siya palam sinsulka kana sinuno hinang niya pindahan niya hinang niya nagtawat siya patuhan nangayo siya kampunan sintuhan nalong si Nabita Muhammad at taibu minadhambi kaman la dhambala intao amuin nagtawat din nga pardusahan yadto na diuwit niya ni maksiyat naguno na siya nagibadat na siya asawa dito naghinang na siya sinhinang sintaw suka sampay nakasud siya palawm sinsuruka natalian niyo kunin hadis yan pangadyan niyo kunin hadis yan isi nagpasud ka na papinal ka jahannam iba nagpasud ka na pasuka hisiyo piasod siya sintuhal niya ukan sinuha siya kuhan diyan nagtawat na ngayon kampunan patuhan na nakasud palawm sinsuruka kaya na sinuno hinang niya aming pagyan ng sintuhan na Quran lang niya na udkulul jannata bima kuntum ta'malun sud na kumantapalam sinsuka kana sinamin hinang niyo saan da kuman namin ang kasta da kuman inaraba sinumol nagtag-ipon patuhan nagtawat patuhan hininang singkabayaan sintuhan nakasud palam sinsuka kana sinyo liyong sintuhan piasol suruka yakkalan sintuhan kay ba ng piasod na ka? Di, adil intuhan. Nagtawat siya. Nanayo siya kaampunan. Asawa, ito di aksintuhan. Sud na ka matapalomsin. Suha ka na sinhinang mo. Nagmasyat. Kapituan tahon. Ando, maruato ka jam dakuman. Hangasta dakuman. Sininang siya sin ibadat patuan. Nagtawat. Nangayo sin kaampunan sintuhan. Nakasud siya suha. Kana sinuno kana sinhinang niya kana sinagtawat siya kana sinhinang niya yung kabayaan sintuhan amo yan in kapatutan ini singuran sin amuin kita umat Islam ayaw ko matarambang yan halom sing Quran ingkatan misalan example daing haamuin dia akan paliangan deng ha amuin makajari iwan di deng ha halal iwan haram deng ha sampai in history sala sila sin umat na kauring kato yadto raharwa parakala yadto in uno in amuin tot niya amuin hinang kahinapusan mga anak amo yan in important tuod suway kita tuod tumawat patuhan na ando pahaba-habon tanabang on dapat sari na misan tari na kaingatan in gantaan nito mga hangas ta kumanin umul tara kumanin haba-haba amiyan in pag-ianon kadar gyaganta sintuhan amin sambatan ko hatihon tatuod in qada wal qadar hukuman sintuhan sara sintuhan yan halom sing Quran lilimpal kato katan wayroon tipo sintuhan biyabay ta katan kato na damikyan iwan sing qadar amin pagyanon sintuhan inna khalaqna kulla shay'in biqadar piapanjari na mo in katan uno-uno niyan ilan gantaan niya unin naman yung gantaan yan namo na yan to gita mo ingatun mo to parakala hasukuran hatimbangan ilan hatupungan amo yan yung kadar doon mo kahatihan pag-ianong kadar ayaw ka mag-ian batlong mo pasuron sintuhan magpasuron sintuhan palom sinaka inag-ibadat tumtuman niyo di pasuron sintuhan intaw mag-iibadat kanya magtataat kanya di niya pasuron pakabinsanaan di bat bukunin Tuhan anyaya ibanin Tuhan adil agaron niya tuod in kabayaan niya amuin hatulan sin hinang niya amunain qada
wal qadar. Suway pahamon marayaw, ayaw kita magkahagad sinamin pangadji amang kay kadikaran, amin lang niya bangkaw yan, ini, kaya kanta miskin kaw, bangkaw kaya kanta dayahan kaw, bangkaw kaya kanta makasud sulga, bangkaw kaya kanta makasud kaw narka, imbihan, tumtuma, biya mo iyanin Tuhan bukun adil, biya mo iyanin Tuhan panipo, pangakal, walang tabuntulan niya, sa inkuan parakala. Na bukon saan parakala siwi-siwi. Bukon do sa anak-anak imbihan. Do sa malaggo. Into humahunten Tuhan bukon adil. Inbo tumuhunten Tuhan bukon justice. Sinyaw nagbabayta kato singkatan niya. Biyabayta kato asupaya kita rin malawong. Asupaya kita makabuntol. Biyan. Masa. Subay kita mga jim mahamarayaw yuson tatuod inakal pikilanta amin dihil kato sintuhanta hipagpinigdasin makajari ibandi sin halal iban haram sin manjari ibandi sin batil iban sin sahi yadto in kalakihan hipinigon tayan sinakal dihil kato sintuhan dilan kita sintuhan sinakal ini yari kato katan ipagpitayan supaya kita sumanyang dunya iban sumanyang adlaw akhirat tungtuman ihadlaw dunya yaririhil sintuhan ing katan palsababan sinikasanyang ta diha dunya yusun ta ini hipag ini dahon ta maglundang panon atawa panaw-panaw sampay kita sumud palawm sinsura yus sa tuudi nakal mo mga anak mga manghud umat Islam haamuin hinangon mo in bisis sinkatan uno-uno suway tuod halom sin Quran iban hadis sa malengkan bang siyaw pa maparakala amin tartan to dunya sadya biya sin mga pag-usaha naman ko mabaya imingat sin pag-usaha maray nakanto ko pa commerce pangasuko ko man to mga commerce magkumabayat imingat sin kasabunalan sin mga engineering ingkwan niya nakatuko pa engineer asubukaw pagkumabaya imingat sin kahalan sin politik nakatuko pa politician asubukaw matuay sala sa bang tungod ibadat bang tungod pagtaat bang tungod sara sin Tuhan ayaw ka magkonsort ni sanisyo suwaing konsorton mo tuod parman sin Tuhan iwan hadis sin nabi ayaw ko magkagad amoy ianong ka na misyonary atawa ianong ka lang niya ustads alim atawa uno-uno katan ingkatan yan mag-ihi mag-intaw ingkatan yan magtug ibang magbati ingkatan yan na magkasa magpakaamoy ibang magkasa magkalawong imbihan ingkahalambatin sila mano siya biadatod gato na suway ayaw suway magto kita pa Quran ang pataas mo ng mga alim ng mga ustad oy ano ba yung nagisintuhan ini di ko kahatihan patula ako nakapangadji Arabic ang pain Quran ini biya Arabic ini in hadis ini biya Arabic nakatukaw dah magbagay-bagay maglundang panon yung mga ustad yung mga alim pangasuhan mo asuba yakaw kabaitaan sin kurik kabaitaan sin amo ang pain magtukod-tukod na di sa manjarimbihan amuyad tuin ini kahinapusan kabayaan ko ipahati ang mga kaanakan ang mga kamanghuran ang mga katay-manghuran umat Islam so impangadjian tanyo di kita tuod ni dahil halawm sin parman sin Tuhan iban hadis sin Nabi hasupaya kita bat amuyan imbeta kato sin Nabi ta Muhammad taraktu pikum ma intamasaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitaballah wa sunnati abdu alaihima bin nawajid long sin Nabi ta Muhammad binin ko na kanyo indo parakala yan na bogbogin ito karuaruayan amuin di tud kamo malawong di kamo mamislead di kamo tud yan mapaling deng haamuin ini bang kamo himiyagad da sin pando sin Quran iban hadis na pausan pa kita biyaitaan kinayayad to pabagbukan to gato inono in Quran iban hadis lang niya abdu alaihima bin nawajid
ipakut-kutan niyo lang ni simbugang. Wala kita iyan ipakut-kut sa jasin ipon. Sa ipakut-kut ka to simbugang, ba't mahugot imbugang? Kinaya yan. Habasarab kinaya. Amuin ini suway tuod. Pahukuton bogbukan tuod marayaw. In Quran iban hadis. Bakanin bogbukan takabtangan sintaw kataan. Bagtangan hisiw-siw na manos niya. In mga katanyan suway na mag-ison-ison maghambuok. Himinang sing karayawan, himinang sing kasabunnalan, amuin magad ha Quran iban sin hadis. Ampain sulangon, inparman sin Tuhan iban hadis sin Nabi, sure ako kanyo, wayroon resort niya. Karayawan, iban tanto tuod, mabigla na sa diyalong niya, ingat niya, harap siya palang sin suka. Sakaliin kaya ratungan niya, pinalka jahannam. Tungtungan niyo yan. Aun sampay hadis sa pikil ko nakakaba na tuod, ingkabdangan ko, sarang nayad to sa sugpatan tanyuman. Magbalik bihan, aun pa mga hadis masabot ta, magprove sin bukon ing kalakihan, manusya, sampay alim, sampay ustad, sampay guru, sampay ununo katantan yan, bang makasulang, makaagin sa Quran iban hadis, di makajari. Subay tuod amura manjari in reference ta Quran iban hadis sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Magsyukur sin pangadyan nito mga palangkungan namo ha kama Islam yatto na diungog niyo inamo in pangadyan tiukbal sin amo in ang buok tayo mangud na to, magulang na to, hail mo, iban umul. Mura-murahan, makakawa kita niyo amuin kapaiddahan, ikapaglaki na to, dahil di halom sindunya sampay pa adlaw akhirat, insyaallah ta'ala. Insyaallah, pangadjian, masipa, continue, adlaw susungon, insyaallah ta'ala. Biasin kabiyaksaan, kawa-kawa adlaw, biasin namuin adlaw ini, demikian biasin namuin ini waktu ini, na ini kabiyaksaan sinamuin kita niyo, magliliksyo diha ini, na amuin hisiyo indi mihil, sinamuin liksyo atawa pangadjian, na siya indi mihil, biya mga amuin, ini dua hipag ini tangbus sin amuin pagpangadji muman papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala na pangayon na to haamuin magulang na to haamuin ini duahan niya misan dakuman mga haupo-haupo bang man papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadjian kaya tukbal niya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umurid dunya wad din. Bismillahirrahmanirrahim. Mangayo kita niyo dua apatuhan magsama-sama. Indua ako ini pagbalik-balikan ko na sadya be ada sabto sindua ako si mga liabayan niya tikarungukan niyo na kaingatan niyo na mangayo kita niyo patuhan mangmayan papagbarakuton kato in katantan sin ini hinang taniyo hakarayawan hamuin pag ini taat taniyo patuhan tarabul alamin iban hajanjungan ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ya Allah alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa ilman nafi'a wa qalban khasi'a wa lisanan dhakira wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wal afwa 'inda al-hisab wal fawza bil jannah
والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Magsarang sukul yato na yung pangadjian kaya tukbal sin magulang na to na mamaid na kami halapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.